Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa billahi hasaba wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الذي أعتمد شيخ له بنوته وأنا ملك خير له بنوته أدولوني ومتما أنا معنى من من عرف والله لا إلا أيام يقولوا أن سمع أولي الأمر من علوان لا تكوية سندوان لا إلا من رسول من غير كسر علوانك من علوانك من علواني أوي أمين كنا نقوم بيا نعتستنكم ونقا نوجب لك أيام معنى من نقصوا تنقون من كفاخي أبو خبر تطليان nakay, sanganan na ni Raes, sanganan na ni Hajjatul Rahim, sanganan na ni Ayam Ananian, na Chairman, sanganan na ng mga ustad, sanganan na naman yung sangan. Nasaan na yung sangan ako? Allahu Akbar. Paman na, iyan, nalako na sana. Isabi na ila amad na sa akyasungan naman sa nauti, ang matatayo. Balang Panginoon ginawa niyo. Kaya sa mga mga. Imatong na, kakain naman na, ada na madrasah. Kau nak nama mana mana madrasah nak buat ada karya anak jimi. Oi, kenapa kau nak buat tugas kan? Kami kau nak ala kosong itu. Nanti orang nak bawa ala kosong itu. Ayah mana ni anak Isa ini bantu baru madrasah ikhra anak jimian. Pakata kena ibu dia baru nak kasahkan kita mati ini yang aku bau. Berdasarkan Allah. Namun dah madrasah angkai ada diktor dan wasistan Muhammad Mudir. Adina miya karena ayam ma'anamin na kapakawupian. Syekh madrasah niyo, kagradui, kakawin. Oy, api antum na ayam ma'anamin na ukisyo, nagpapakai atang niyo saya. Nami kapian niya manadadara, niya kalala niya prada niyo. Anak kaya bantuan na kono na madrasah. Tatamanin man ito na di kada sa vocabulary yan. Di kada sa dayari yan. Nababukabulary ka dayari ko siya. Nakama naman ito na di ka nakalipatan. Pagod na yung bantuan ako yan. Na madrasera na melang sa madrasera na mga bantuan doon. Buntong aki. Di ka na tunay ni mga di pagamit na kano magiging sa adatara. Pagkabubay na nakapili na sa madrasera na bantong. Lagi ako bantuan ako ng mga perumat, mayarga ka din. Lagi ako bantuan ako ng perumat, namiyakiling sa madrasah. Lagi ako bantuan ako ng nyado sa madrasah. Hindi na nagkakang sa madrasah, kinamya sa watatay ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ang konto na buha ingit na kati ako ginantan wala ka, dito ka na siyawin akan. Ayaw rin na ngiti na matatayo na rin. Patawa niyo! Suwaki sumainat na basta akatagwan sa madrasa, nakatagwan sa masjid, napakatarakan ng Allah. Kada talaga niya kayamanan yan. Nakasawi rabiya, di man nasawi rabiya. Di Makkah, di Madinah, ito napakamabarakata wallah. Nasabaw saransan matatagwa Kaaba. Nasaan matatagwa Madinah, Masjid Nabawi. Nasaan matatagwa sa Malaya University. Ako galing sa niya makalala ulama sa dunia. Kaya man nasawi, naulo na Kaaba, naulo na Madinah, kaya pakai dia na yun. Niya kaya yaw. Nasong pada dengan namanya makatuwa-tuwa ato. Kenapa dia napalatan sa Pilipinas sa Mount Temple? Na asara arakot, na di ka kebututan. Ano? Mount Temple ako mga balagan? Yung pakulunga. Kami ang makatiga-tiga sa ato. Na ilan naman, ayaw maana niya, na ayaw wakapakababalakata wallah. Sisa Saudi Arabia, naging ka na matataguro ng anak haramain. Haramain! Benar. Allahu Akbar! Naging na kapakababalakata wallah. Ano talay? Langan na ingat na upo na pamabubuka sa tauran sa pagganito kanila na agama na pakapalakatan wallah subhanahu wa ta'ala.
Kaya kaya sisang kay apagkuriya pelagunan na alina mamakapun siya niya makalala ulama niya makalala alim na ayaw man nagkabarang basyang kay alwala na Allahu Akbar malungan ang gula-gula kaya sa sanon na niya makalala kung nalagapumali siya are direktor alam mo lang niya makalala sa mga ayaw makalala na nakipusang po talaga na tama naman to nakibat mga ganun nga bilang kayo man to sa samo luragan kaan na niya makabusya mga alima o mga alima at na isabihin ka naman ikumando owas ka naman ikumando ka naman isabi sa kaya mga ustayo na malungan ang gida-gida amay kasyaka abay na saka adato na adina wata ka-alim na alima nakatawa ka sunadula Musa na niya kaysa na pagkakulay niya ko Allah Ya Rabbi in ajilu fil alwahi Ya Allah kanna nakal adina miyatuna kana ko mga pagitaban ang mga pagitaw as-syafi'una wal masfu'un nagsapaas sila sa lungan na mori na makapanapaa silang pun sa lungan mori napaka nakalakalan na sa kanina bilun natulad ikaw pakibakon manabi ka ayan na misan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akasapaat sa lungan na mori na makapanapaa dumula akawan yan kasapaat na makapanapaa na ang ganit pa na makapanapaa na padag yung makapanapaa na sabi sa amawat ay namibota sa alim o di na alima ustad o di na nawata ka muna kapagpungali na pinapatakinan na sa ulama na daan limitation asyopat niya sa lungan na kiyama ito na limitin yan na sa ulama na marami na makapangusakan yan na sari sa pagpaginayo na sari sa pagpaginayo na sari sa makilala niya na kasapat niya sa lungan na kiyama kaya abada pero mimbawata sa rapas asadin tungunani sa bawata sa rapas sa dua katao amatay agaraw takirani na kasapaat yan sumbal alok siyan naliliti ayaw mo kasapaat yan na si ina yan siya maigan na ayaw ko na paginin na kawadong tala na anak ko man ang nakabarat ya ko Allah kanawal siya na kalamag abad sinilok yabi ko miyan na bayhudan wala surga ako kanawa ka narapas na siya paatan ako niyan pakaw syukur kung sumila ng mabu asalaan na kumanan na kaaparat yan ako Allah subhanahu wa ta'ala isa na mapulaka Allahu Akbar katani alam na kaya baka nabiyuwang na sangkaya apagitaw ang manusia wa allaman adam asma'a kullaha lamu ilmu sa dunia lamu nangaran mo mga say sa dunia na inipangduwa ka sa niya kaysa sa kwado niya kaysa sa kinidunun wallah inuman sulaman ng mga malakat wallah na sumyudog silang kayaman na niya na agaw kasabag sa sulaman ilmu na lamu nangaran mo say sa dunia na inipangduwa tala ko Adam maana siya katan dahil ang mga kutakasin wallah walakad kharnabna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr sabalang tuwala asina kami sumbakan walang napiyakit ko na para mikiran tuwala ang kaya aliyaw lupa na gusto liyaw langit na kumiyang kaya akalugan napiyakit ko na manusia dahil naman alam sinipul para kong langit akan ipul para kong mga lupa akan ipul para kong mga kalugan manusia na inumatukipar sa dunia nasabag sa ino mo ay nimagagawan ng taala dahil naman ang lupa at ipul para sa lupa ilang man sa mga tara-tara kaadim na lalo ate pinagilo, tao, ate pasero niya, tao, ate matuktor niya, tao, ate dispatcher niya, tao. Pero naman yung atrakay pinagilo, napako. Kaya ako tutor yung natin ko. Kaya paso nila, mga manok ko. Kaya hipon ang kapaluan ng amang na manusia. Ano sabab? Nasabab sa inyong berkatan wala sa ilmu, aayaman ng ilmu. Kaya naman sa mga pragatan, antaa, hindi po para ko mga pragatan. Na mga manusia, baru ko kumakapo na manusia na sa kawang-kawangan na ayaw ko paaron na sa mga manusia mga pali, mga ilumag kayo, mga laki ate ko papasa na manusia na di na siya inibagyawaga mo, ayaw mo na niya na bimbaabay ko mga manusia sa sadiyugaan niya dahil na, niya ka ito mga lumaki sa aling na wata ini matuwa di na di pakapangalinan niya ka ito mga Allahu Akbar ate, hagi ito pagilin ako na isingin ang uta mga watatan mga baiya o mga dato
Na beto sa nakaman sa mga buwan kagiyan na ni piu-piura kultura tanong. Tradisyonal tanong or o pamakasing sa gina ni or tanong. At ang tanungan, nakagyan magpili naman siya na tiga ka sa ni Pilingsan na di kamasok. Yung mga mga sunod sa mga kakailan sa otra ang tawa pero di ko na. Ay yung maswa. Kapan na ni katagin na yung pitadayan. Nakita yung sama kaya mananyan na isoto at yung bagi-bagiwan daw sa pa ilmo. Mas kumuna ka na din namin pagpilito ka na di ka din kamanda nakapunta ka piya ginawa taon. Ano sabaw? Nagpitusan na sa mga luksago ni mga luksano. Ani sa niya nga ay pagkili ka na di bibiyuki. Adoy na pwede niya. Oh, Diyo. Oh. Ang nabakang nalapirawadan. Eh, nakarabi na siya, amara na tabi, kunabiya ka o kunabiya. Dahil ba, siya niya suwa ito na siya kung kunabiya. Kaya ako. O, na ayaw mo nakarabi na, na amay ka, suado mo ka, na mga karagulugod na ayaw mo na niya nakapgasyoan ko. Hindi mo na ba na tabi, hindi ka pangabili, na di pangaluan ako din. Nawata ko na, ino kaya hindi nakapangali, napangalo, kinagulit na kalin. At hinamata wala ka, yung utak na suwa natin. Kasi na-interest na nung kan. Di ba mag-interest na doon? Oo, nagunin ako. Naamay hash ko nila anak. Mag-interest na doon ako. Amay ka kuraan na matanggan ang aplote ko manong memorex na di ka pa nagkakoro. Kapaabot yan ka sa inaatay na. Na yung nakapagkakabasang na inatay na. Dahil kami inayan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naamay ka hindi na sa tagalog. Sa hindi na sa English. Napia sa pulo na katay hindi na. Dahil na pagpagin na napipipilig. Nakatanga na kapimurex yan. Maha. Mas na may kandito. Lagi na mga ulit ng Allah. Eh, nakatumang kano. Saan? Sa ano na wata yan? Adi na hindi kakapagalatin ko agaman na niya butukan. Eh, kadua. Agay pakatuman yun. Nakana niya po hindi ka pakapagaling ako mga batayo. Kakasya niyo na ng boss ay lang na sumusuporta. Boss ka kaya mapin, ito kung magpapaubo ka, piyaka wallah. Hindi piyaka wallah. Ayaw piyaka wallah, na amay ka ayaw na niya, natutugo ka lumapia. In ahsantum anfusakum. O piya-piya kanu tu wallah, na ayaw piya-piya na niya ginawa niya. Ayaw na niya, na umakapiya kanu, ang mamang ko nakakapiya, na ayaw na niya kapiya na niya ginawa ka. Ayaw na na importante, nga pa makabika, ayaw na niya na, mabugong ko kaya saraya, na niya po pumulias ka. Berupa sa atin, no? Balasangan wala, ako sa kauro, kasangan natin hidupakan, balasangan wala. Ano sa inyo mo talaga sa kauro, naliga pa ng pag-pagbubuh sa atin, no? Naliga ni Manolias. Mamantigil. Ayaw ko sa kauro sa madrasa na mamantigil, ako sa sorga. Huwag mo naging pa na mabubuh sa atin, naliga ni Manolias siya. Kaya naman nakardel na hindi wakta mo niya sa balbiya promo. Jadi nak dia promotan, apa sudipan ada apa? Enggak promo. Benar yang dia promotan itu apa mau dia? Ayah promotan syaitan. Jadi aku ni jadi kata Allah. Wa alal khairat la'allakum tuflihun. Kalau mau kamu tugas segala perkara pihak kamu, mama kasih sama dengan. Nah sama dengan sama amami. Nah sama Nasakalo mga pangayabi, nasakalo mga pangayabi, apa pagkukul sabihin kaya agama, mana yang keaman na sa inyo, buhay, nagkapakayaan, ikaw manawin sa mga pinabala, di mo ginakawala sa dunia, nasa mga mulia pa mananok mag-ibig Allah. Pero bagaimana sa matakan na nami alimun, nami astadun, nami hunurabulun, nami maestro, nami aturnirun, nami doktorun, nami imamun, nami asulutanun, namun, na ano to sama na pakai adito sa galabaka ayaman na niya nakapagbubuka ng galabaka sa galabaka mafia. Allahu Akbar. Ginasawag niya ito nabi ni syahadat al-ma'i pag sa utong tao na mabanay ayak karuman niya na mafia kadua ito nabi ang utong tao na ayakuna awladan abrar na mamis sa mga mataaka ang mga pitira o kung sa mga mataaka ang mga pitira alimu na nastaro na imamu na pamana hulura na attorney na doktor na maestro na nasunod timing biya ko sa akademiya na biya ko sa kapan na alawan na pori kakawal kamo na may ayaw ka na susunod tayo matawag
umur lagi ya. Gina mani aku nih. Gina tak perlu dengar ya. Kami itu cuma sahaja ada. Kemana mata tak perlu ya. Nah, benar kata Tuhan berdua. Dia perlu kasih akidah. Allah Akbar. Namun menunjukkan sama bapak. Dia kisahkan arina syakat wa mangdo. Dia berkuasa cuma nasok aparat aku belalok sagu mau betul salok siang. Aku apa ikhlas? Bangsa anak aku belalok sana harap yang apa ikhlas ka? Alhamdulillah sangka Allah. Oh, aku kamu dah bakal agama. Resulta yang mana? Dah sekarang belum bakal agama. Syakat wa mangdo. Jom yang biamayan. Ama, semua orang aku belalok harap. Belalok aku ni belalok harap. Nah, nama atas tanggungan nakarakai ini, kalau nakarakai ini amakulai. Nah, bina pakatan ng haringan karena hukum yang apa sa filosofi. Nako filosofi, siya yang gulo sa akin. Ini makatulad lagu. Puto na Korea. Pinanggaling pero nakarang matakan pinamo, kaya ako magkarakabong karasa. So mapipigaran. Pinanggaling pero pinamalias pa kayo ng tuwa pero beligama. Niyakas ko pala kung sopir beligay na lang naman to. Na pinapakatan dari orang yang buih kah? Tapi nama dengar mahal. Tak apa rumah. Namun saya sudah teruni waktu enak pulang rumah. Apakah rumah? Nah, milakat terus siapa nama kasih sino apa kemata takkan dengan aku jabatan yang pulang. Ini kalau ada nama untuk kata ni siapa siapa siapa. Ama, kalau pulang apa benar tolong ini kalau kami nama. Ada apa punya Pina din na tong kanya terway ikala ta ginawa. Na pina na ako duro ako susumya telo na ko ako na duro ako. Na pina na hindi guro ako na wata ko na anda ko ko sa ibutangka. Anda ko sa ibutangka. Niya akala ko na ako pa mga tanong na ko sa ibutangka. Luso ako kapya sa sala na ko di mato. At ako may aswang tawata na mangdo. Nang nakakaptan yung siya wag ka nagsinga o kumulo. Ini kapuli mo siya men. Na di mama, na ba? Dahil ito naman na kayo nakarapat yung kunong masasarang na. Dahil ka nagkito na amin ko na makalimat ko makulay. Dahil ko na naman nakama, na iman ko na ako nagkito ka. Umasang mama ko na naman, nani ama. Ay ako na na siya patin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyara syabab. In istata'atum kemudahan tubuh Nabi nak ukul menu ampun rumah kamu nak rumah kamu tubuh Nabi nak uliya kedua rumah kamu tubuh rumah nak bawa ini semua mata you nak usah kamu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak iman tu lagi dia mana ini bagi pengaruh mana nak iman tu dia nak iman tak kena mata kena penguasa kamu siapa kena pengen pengasih agama Allah ini naga kesulian nak puluh siapa nak puluh manusia gitu nak puluh sekalian siapa orang akhirnya kapul benih sapura walera kena subuh dia nak teguni sama ngitanya yang nak mga pangadayan tapi nunggu bisa kata niya ang sapura walera namanya ini siwate nak imani subuh nak tulungan sa mga pangadayan namanya ba siya ay pinatakulay kada kayo pangalto at tunanita ko na makapagawa natin na kalaba kong pagawa natin na tunatulong kayo na wala ka mga pangadaka natin na kung kasangkaadot ka natin na ama na buwan may pangaramakan na tumaabo ko na makatapasan ka na nasa wala ingat kauba ko na makaspasan yung pangaramakan natin na ama pinay ako mo natin na tunadin na niya ba hindi kami ako mo Namun kita siya mena pumuro kado mga siya wata ko na siya pang kalinawa na pumila man siya na mga baba na ako kalinawa kami ka mo na dito biya ka pag binaya makulay na lumiyan na kami siya ito na tamasa niya ko masamutay pwede makagantan niya ko masamut kasabalingan kaya pwede makagantan kami nakalutunda na ko nakapula lagi na kasunero na mga kasawa na kapumamanero niya kapila tayo sinasawla kami nakalutunda na nakapula na ko Bisa kau masang otak sabar ini. Akhirnya siapa kau masang otak sabar ini nasibnya lalu sama masjid. Kita pengajian siapa mau beli dengan masjid juga bangun sini sini masjid. Ya kelas para Allah kenapa para kiai itu kenapa nahunya meidai nahunya madu. Nahunya dia musuh bagian sang masjid nahunya bisa masjid.
Jadi ako nanimamasa sa mga sunna, ithnin, ada mga khamis, o nagila ko na ako napupumipasan niya sa mga awag sa masjid. Naman nga kami na magkagama. Ibila ko napupuwan niya sa ayok sa mga masjid sa lalawa. Pagpuwan niya sa ayok sa lalawa. Pagpuwan niya sa ayok sa lalawa sa masjid. Nagila ko na sa kanya ni ko tulupyo sa siyarang ko sa masjid. Namanya ikhlas ko Allah. Nagila ada na ako masunan, nas kanya pwede magbawi. Ay so nalipid naman kami natawag mo. Anak paagal tanong sa tutungan dito ni Belingan yung sa masjid, hindi na ba kayo sa agama? Ang dali niya siya. Sabi ko na kumakapagabang sa barang asabo, aluminium. Na pagkabiyon ng masjid. Kaya puno niya nakapamatin niya nung. Ay nyo kaya sa iyo, ilang nabili niya ng kaalok sa makakagod po ang makakapagod pangalok sa mama. O niyang kung nakimaw, para na winawin ng araya. O niyang kapatid na sinapya ka, hindi, siyang kaya alimanin na dulo. Papa, para mo tulog ka na mulai. Apa kepilamian? Papa, para mo tulog na tulangan niya sa wakan niya, buti ka lang. Nakabibig ko pagpati, pagpagapiran niya, pagpagapayan niya, na niya kanaw, niya pa rin namatan niya. Naaating-atingan siya mata niyo. Tingnan ko tanong na, aba kayo ni ba pakulay, pinagsimay na ko ang iwang na, ay ka nakasusya masina, bukod nilipan ka na, niya tulog ko tigit. Natinawin na ba, kami ang mga sika na matulog ka, mautil ka. Natinawin ko. Natinawin ko ito, mga bakal-bakal sa mababaling, ay gulungan sa pawin. Natinakatan, yung nanawala niya kapuro-purwa, kami akala na kawalaya, apirakan doon na ka. Yung natinakipaparating sa mga traka niya kada-kada na, nawala ka na mga traka ka na. Naminapigil ang mga kawasan sa elas, kadabuhin niya rin kakawasa. Natina ba, bago na isuna ka, natinagsunin ako. Tingnan ka anak sa, ino ka siya matatag. Pinagalaga pa siya ko sa masjid. O, hindi naman siya matatago. Pero mga naman natina ba pa? Nakakabili na sa balas niya. Pinakan na. Natina na yan nisibis pa ng masjid. Dito bibitro yan. Tingnan yung kalok sa anak karamang ka. Tingnan na. Tingnan ko niya kawa ka doon. Sama kaloksan na puso. O, tapi naman ang kalok. Labis sipatan niya na niya kapi-api ang mga ikhlas. Bro, ang mapipikiran na dinalikan pa ka maski. Kamakasya na tanong, nalikan pa ka madrasa, na alam para bigwa Allah. Tidak dinalog sama pinya mo. Tinasa ka, nagtibutan ka. Dinalo ko po. Tidak dia kalok sa ino ka man sa kapugisyan, kaanawat kami na pero may awal kumwan. Sasa kataw, nagbabaypan, nagbabuataw, nagbabakalakama, bakit pangarama? Ada pinabinta ka, pinagdodo ka man. Bunga ko man, ada na ba yung putan? Natin na ba kasi singapi ako, pawasalamat pero ang mahal ko. Natin na naman na, sa plastic na da. Iyan nga lang sa pososya din. Pinadala ba namin mga sa ayat sa Quran? Nabagyan ka naman na yung nabagtan sa mga tawat na nagulutaw na pinag ng mga bubuto. Kapag makamarala ito, nabunod yung pala kayo. Inakya na kakauta, patali na rin ko na inakya na kakauta. Kapili mo ba? Natingin ang mga pili ni mga respaw. Natingin na abong tanggal-tanggal. Hindi mo ka tayo marang asara na niya pero mahal kakwatan. Kami sa kapawakin, naapya tawakin na dito pag-ulang mga dia makarunod. Haram! Ba't sa mga dia makaryan? Iyan isa sa dasara niya pero mahal. Ano mo na, kaya gawin yung salad. Nakinamat yan naman. Ano niya naglagay pamatyan, ano niya puro. Kami ako makarin, kami ako mabatyan. Yan naman yung simang tanggamas. Iba, Tingnan mo ka na, tinabati na lang sa pagkaba. Ya, kami. Kami ako makarin, kapumalagan na nung. Kami pumabatyan tayo ka pagkandalo, imam. Yan tayo siguro. Kami ako makarin, hindi dulu sa wala. Tinataro, yan kasi hindi na sugi. Napapag mamalas siya ito. Tingnan na doon mga kawasa. Napipis siya kumapi para sa wala at hindi na yan. Pagkilang doon tingin niya. Nasa sakatok na matay. Nalimutan tayo pangaroon niya dito. Yung naman po tingin, ano siya man mga watakan sa kanya ka mo, mas kawatan na ba mas naman? Hinakabin ka na. Natingin man ito na niya ka ba mga sa wala. Oo, sa katimang niya ka mo. Na niya pangaroon kaawatan niya ada nawawalan. Na iman to na din kaya itinawala yun na imbodener ka nung akaroon niya. Bilang pernah mengatakan dengan nama tundang. Siapa saudara mga pangalanan niya pendangon. Nah, kung nabiya siya ang puto, ang mga nabiya ka, ulo ka din. Ayaw niya pikirin na ibis siya mga utang galugok sa mapi ang agama akarak wala. Ikhlasi wala.
Na sami do kaguro kana ko kaguro kakaguro kay excited. Ikaw mo na kaguro ko ta kay excited na mapipya gino na kaguro ka na sumisi mo matanga. Kami na excited. Allahu Akbar Allah. Takagin sa sututu. Yahuan na kayo mutatang ko papalugan yan. Na tumiyawa bibig sa amang udok yung mga yan. Siya yung gura sa koy. Hello? Yaris pa sa naman. Alaikumsalam wa ta'ala. Yung po na tumawag ka. Inukay ni Gantaran. Kasi kung siya dito, marunan ibigay siya amin na pumuro. Di mama. Sisra ko man naman siya kasawa na yun. Tunaway mo. Nag-iabis ka yung mamadong nag-iabis ka. At tinasya ka masa na masti. Nakabalik. Tinggal mo akan suara Allah. Yang mengatakan itu yang mati pilih ke sama masjid. Nah amal iman tu nabi yang sana ke Allah. Kau kapi aja. Nak bagi sudah sana ke Allah. Ada kali kami nak kata kau kapi ya. Nanti kita cuma. Nanti namanya hak pengaruh aku Allah. Dia main ada banyak kasuka. Apa itu pengalaman waktu masih sebegini? Itu mengakan datang. Jadi dia baru yang mana? Tapi ya kita dulu yang dapat dengan sosok sebagai apa? Ayo pilih kalau orang mati. Akhirnya sudah mengalami pengaruh. Panggil tak tutur. Apa? Dia apa pengaruh makau? Pilih pengira kemenupan orang semua orang ini. Sebelum orang tenatian, sebelum orang lupayan. Dia aku punya karumannya. Ayo kemudian apa saya kita karumannya. Tidak namanya kaguru kaitu. Maka Allah kediri bagi semua pihak yang kapal-kapal. Ini semua itu berkata dia. Adik kota hadir Allah. Wahal khair la'allakum tuflihun. Jangan bakal sama pihak kan memakaskan sama lewat. Pakai satu tutur ayat mati awalnya kita masuk di bawah ini. Itu yang mau tahu mengenai apa namanya. Halo. Ya semua yang mati nama udah. Kamu udah mau pergi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Anda ini? Tinggal apa jauh ya? Tapi nanti mana tinggi nasiwan nak kasawa ini, tapi ini kita kasawa ada kau kami Allah kau, tapi nak apa kau nyawa sasapurna awak. Tapi ini siapa kau? Tapi ini yang kasawa yang itu. Nasiwan itu jangan sama sekali, jangan ada yang nasakan ini tidak tampil, berbagai pasal, nasakan itu saya berada, nasakan itu pun nak sama Asia, dan kita berada kau masih di dalam, nasakan itu pun tahu, nak kena ada antara kena inuntan kasih takkan Allah. Ini apa pikiran anu? Nah, yang apa kalau mau pikir? Nah, dulu yang punya nama kami yang mana doksa, yang mana nama doksa, ini punya sama tak yang mana nama, kata masa kita kata pengaruhnya nama, ini punya yang pilih semua ini, ini punya nama terakhir, ini punya nama doksa. Jika kita tahu ini namanya itu bauna, selama kita mau boleh, mawar. Kalau masuk ke kota ini namanya awak. Nabi itu jangan masa kita naik kelas, ya kita nak apa kita ini? Apa kita juga ada nabi sungai nama. Jadi kalau masalah ini menjadi nomor sini di masjid. Namanya betul, di mana betul? Asal ini apa kita dengan mengirim saya. Berapa pemadok sama bu? Apa yang ada? Ini nama dua kan yang mengenai pasal sumber masjid. Nama kalau ini punya sumber masjid doksa. Kemudian ada beberapa anak sah. Jadi kalau orang bersuara nasihat, nabi ini pengalaman, ini mana le, bawa dari mana le, sudah tidak ada beberapa anak sah. Tapi kalau apa dengan orang biasa pun ada begini, nabi yang mana dengan anak sah ni, osma, ya Allah sama anak. Orang yang mengatakan bila Allah Akbar, ya Allah Akbar. Allah Akbar, ngasih tulis saja dia. Orang yang mana besok dengan anak sah, orang yang pengaduk sama, ini ada bagi kawan dulu. Tidak apa-apa. Kalau betul jadi bapak atau mana kita satu namanya perkara nama tanya. Alhamdulillah. Hanya besok ya kolapsan. Nah dia nama orang apa pak? Bebas turun pak. Turun pak nggak boleh tanya pertuanya. Apa ini juga sudah ujian itu. Nah dia mau ini kasih mata tapi ini saya ini bantu. Kamu semata tu paling bawah. Nah sama ini mana pasangan berdapat ya itu. Nah, saya ini nama saya berdoa, ini kita apa orang bapak. Nah, saya ini nama saya mana siap. Tapi kan ini naik kacang anak. Nah, apa bapak? Orang pernah berdoa nggak apa aja itu. Bila juga anak besar. Itu kemana ya? Bro, ini kalau itu kata anak dia berdoa ada yang berdoa. Nah, ini kemana ya? Berdoa ke orang.
Kada ko makapita. Namagutan ako nakasapit ko na gadirhan. Sino dito Temangan niya ako napasyados. Alis na ako napasyados. Pinigyan kaya ang gaminaway pitwaya ka tawa ka mong na baka bilhin na rin. At baka mismo, natin na nawalay. Pinaklang siya mga nawalay. Tinadi. Kaya kiwalay siya na siya pretty man sa London. Napusupayan ako nero na asar mo ka pamanamasa siya pa kami. Natin na mga talaki ako. Nakadang sakit sa naman nakabaw. Kaya ino ako niya ko lang. Kada ko mga bigla kami ang hindi siya kapagulong binira ko. Kung kami ako masasabi ko na lagi. Ginawa siya namin ito. Bertay ka. Kalakad niya ako. Ano yung ginawa siya siya? Bakit? Ano ba niya? Ang makulit pa doon. Malamig doon. Basta kiyang gano'n ka nakasuwa ba? Napakatungan takang kau sa perhatian ka Allah. Napakatungan takang kau sa kapag-ikhlas ka Allah. Kaasal amal ikhlas ka Allah. Na insyaAllah, matulungan ka Allah. Kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-iman wal-kufr la yajtami'u biqalbin mra'in. So iman para pihak Allah na gusto kau berkata kakakabiri na ikabahay umamasati man kung gusto ko naman ang inakaw. Ayaw makana na sa Allah na ayaw ipimil na ka Allah na yun na kusyupa na ayaw mo matatagong na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ito mo ito. Kaino na nagpagkala din ang kanang syek kapan ako ito. Dahil bila atiyak ipamang pala na kasasala ka Allah. Sana ka Allah. At kapag ka na nasadam na sabi na ay na makapanan ako ito. Talo, atiyak na makapanan ako ito. Na makapil ako ito sa kapanan ako ito. At hindi mo na ba natin nakapanan ako ito. Napapakalat na yung kapanan ako ito. Nakatiyak naman ito na alam na kapitan nga beranawa riba na pamalian mo pamalian na kapamaraka at hindi mo na nga marami sa pamalian basta tingin diri bisa ko mga laksano katangan basta tingin diri dami aswaso na upul na dumuraw kadihi dia gawa gagawin apapantag niya suwala niyo na ating operatayo diba kaya mga laksano فقال لنا خبرت هذا وسمنا أيضنا أيام يعلم النبي نبت أمانك يسواس على معنى الحديث فتكتب النبي أمانك يسواس وقل له أدين يجنه لكن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفر كيش الشيطان فأمانك يسواس وقل له أدين يجنه لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا بأتر لك إلى قوتك السماوات أفتك الوسوسة كفر أدين يجنه yang ini kita kan usah kawan apa belakangan kalau saya pun nak kata dengan aku usah kawan nak saja di 50 nak alhamdulillah jadi apa mulai 50 saya kawan nak petiak dia nak petiak apa orang yang tibunya tu umumnya ada problem dia ada saya bermaksud ayat pada ayat di Nabi ada makna hadis dia lagi kalau berkata hadis ada numeris ketiga semasian asyiknya dia pasal Madinah ila 2016 kisah maknanya nama Madinah nama satu Nabi apa lagi semado apa kuat kita na salawat ini Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa perkara syamalaika basta mana semado apa kuat kita na salawat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa perkara syamalaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia ada sama mereka nama mereka salah kalau berpikir pak apa yang kamu semua lupa berpikir nak salah kamu berlupa lantaran lah kelihatan orang bisa apa bang kalau anak manusia anak dunia asal aku mana mana pembina ini pembina nama itu benar ini pembina itu tidak namanya bisa mengapa-apa nak sini mana pun kasar namanya open aku begini nak ada mana mata negeri mana nak tulis nak negeri mana nak pakai tinggal pun nak rumah apa apa mau ni kenapa kalau punya pun nak mati ini juga dengan itu ayah nak apa mak apa ini nama amal orangnya apa ya kayak gitu dah dan lah apa ya itu di apa mak apa mungkin untuk mana yang ada di sini ya kenapa mau di mana aku jadi aku semua dah mau pasal begitu nama ada mulai di perjalanan mau sini jatuh mana ada mana ada itu pakai sama nak khabar dia jadi tak bukan apa kenapa kamu di mana tadi itu deh tak sabilanya terlalu apa nama ada ya sama nak nak dia open apa nak sekali berlalu ya kalau misalnya aku apa dia belum
karena orang dulu lah. Tapi kan bagi orang waktu itu lagi kan. Jadi ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo namanya, na isang ko na kumranaw. Gusto mo na suwaswa tumulong ka dinigilo na ano mo na pwede ko siya ko na rito. Buwan mo na paratya ka doon na rin. Pwede sa sepan. Ano ba nigila ko na rin chairman, hagirain, mga rama, mga dato, na ano man na aso, ayaw na tumulong kinigila ko itaso mo. Naroon nigila niya mga nagsira sa mga, marangar na sila nung Allahu Akbar. Naroon nigila sa buwan. Rumah kami yang tanah asu maka buruk ya kata dengan betul lalu semua pengiran aku buruk katanya memang sampai di kabar dia mengalim nah kenapa batas sama kami katanya nggak tentang ya sawi lagi ini akan kemarin aku sementara mengamas itu mengamas dia semua nah mengamas siapa nah kenapa berubah batas sama kami as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm. Kenapa berkata sama kami? Asalah mapakasip ka sa buhay na alaka. Lagi sudah tanong na dunia niya mga siya na semua pulira. Jadi mo kami nang mabunga pakatatas na kanay pero meron na kanimado. Papamakatali na niya kamarudya matanyo. As-salatu khairan minan nawm. Naman kita mga sunat hula na mo sa mga pulira. Saya itu menggunakan pernah dia. Bagaimana bersuara apabila kita fakir banyak tiap hari di sini kaburana. Ini apa yang kita lakukan semua? Ini kita buat ini apa suasana apa ini kita akan jawab lagi. Semua saya lucu, semua saya sih bukan banyak suara lagi dalam. Tapi mana nak tahu dia? Kenapa? Mana nak tahu nak mana tak tahu? Nak panggil kita hanya apa yang kita lakukan. Okey, kita panggil kita nak. Ayah bukan kita salah ke bapa. Kita mahu mengasih dalam dari bapa. Aisyah, nama kamu nak ayatkan dalam membesarkan sana ke Roma. Apa yang perlu yang dipanggil apa kata apa beginian? Ayah ala salam. Allah, Allah. Itu Allah. Jadi memang Allah. Hei, balaskan Allah sama Allah. Saya khafia pia dina wakot ina ko pagan ya puno ko nadong na ya kapan kami mga sumo sa puno man na may takana ya untuk ang usa bala sa Allah kamu mo ka kabasa na meron mga mga ulit amartano mga ulama sa kanuna nalulat da ano pa mo kabukot da ano sa sanay da ano niya mabubuga nakati ang mga amapia na pabunar kan mabusa mati insyaallah so mga mati mo do mga mati insyaallah sahabat asalkan wala utara at kepada alas kisi sa timot-timot tayo wala utara ko surveyan sa relasyon wala mga ulama tano mga ulama tano mga statinos ano na malang nataw ako subukan nga madrasa wala sa wala sa dunia na ayaman na nasa na namin sa salam namin kano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh